Hello guys, apni kha lo te moi busti bra lainong fle mof krule se kwanisna alop to itia ratibi hole tem pong se holibi moi yate el watching ito langkhu la nutun busti te moi itia alop teri pong se ito kane video punawole alop to teri hoise holibi moi tem na tha kane moi yate pongchi gene ito busti la bitu ekta punawo koi gene ase ito busti to hole lainong no hoi holibi lainong cha rasta de ito last busti konyak la last busti ase ito langkhu la nutun busti ase ito ane achi yate tai angpa bi no hoi holibi yate tai busti la leader ekta ase aro tai ito busti la fellowship in-charge pastor ekta ase ito kane tai logote short interview loigene tai khala busti te ito kiman household ase aro ito kitia establish kurise ito khan ekta pichite ekta inaga hotibo aro ito pichite busti la views khan bi inaga follow kurubo koine apna kha logote chanai di ase hello pastor acha yate moi apna ke hotibole ekta duita question to hole ito busti to kunto salte ito langkhu bra ito el watching koigene ito jakata ahise in 22 de 2022 ta ahise itia tak to ito busti te kiman khorase household to kiman nisna ase 22 nisna thakise 22 household taikhan ahabi 2022 ta ahise aro taikhan household bi 22 nisnai ase koise to ito konyak laga last busti ekta ase itia kwanisna taikhan 2022 te ito nutun busti establish kurise aro 22 household ase holbi ito ekta bijite ekta to busti la view aro yate ito church nohole taikhan la king ang la house ito khan ekta bijite ekta saigine jawo church to ito ase ito ase el watching baptist fellowship ito langkhu la nutun busti bra langkhu watching ko ase el watching ko do sabo pitor de ito ase church la pitor do busti la view to ito ase ekta pichite ekta ena sabo khor khan to iman oso de nai kile gule tai khan ito nutun busti ase aro nichula phapna chaka te khor puna kane tai khan alop dur ta ase ito ase surrounding khan ite yate bra dikha ito to nuti chaka ase ito ki dikhi ase ito clothy dikha do tai khan busti de to khabole la items bi bisi ase banana nisna aro ito lamba alu tupioka ito khan bi bisi ase tai khan khiti te thakha kane to kha lo bi ekdam khiti nisnai sob available ase tai khan kane
inega pawo musti la view khan to Tebe lam che. to khor machola rasta khan ase kwa nisna khor khan to alop dur dur da ase holbi ekdam khiti nisna khalo toi pot ta se ta khala busti de kuchu hobi kwa nisna topio ka hobi aro banana hobi alag items khan bisi lagai na ase ito lahe bra aha rasta ase khor khan ina ase kunuba la khor do niche tibi thakibo kosolui date to sob to chawa na pare luckily ito busti tak to lahe bra aha ito gari rasta khonti gine taikhan busti tak to pongjise holibi ito la connection to hole taikhan purana busti langkhu no hole to khamoi busti tak to howa nai ito ganglai area kwa sob te to gari rasta to pai na pabo holibi ito busti te alop ito Burma side la gari rasta khonta to taikhan busti te alop touch kura ito ese ito se alop dur dur de taikhan ina buha kane khor khan to iman osor de nai ina ase ekta ase khor khan to khor khan ina ase kon isna to mo khan konyak laga style ase to itia opore dikha ito rasta to hole ito khamoi aro langkhu bra hala rasta ase alop dur dur te ase ima osor do no hoy ito ase khor khan to itia angla khor king house te chai sawo ito ase elwa ching ang khor to ito ase holibi itia malik khan nai taikhan khiti kam kora khan ase itia bi khiti bra ahai na pongchane taikhan sob to ekta bijite ekta birai ne sabole to na pare ito nichila view to ito thakise Are भैया कभी यू को काम तो कभी ito ase khola views khan to itia ma ba to hanai pacha khani ase sob itia takwi बोले भी कुछ पान 24 तक ito khan ase do busti la rasta khan ase
그런지 Isipak to itia rati hoi ase olbi khiti bra manu ahanai busti ase khiti kurine khai busti bi chutu ase takhala ground bi chutu ase ito ase takhala ground olbi ito busti te itia tak bacha khan kane school to nai